Kini kedai ke AKASHVANI Shillong ke khubor ban puli dailu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Ka Presiden Draupadi Murmu kalapoi ham Malawi ha ke jingle jungo balai sngi jongka ya kari banyakran halo ke jinga dai ke India bat ke Malawi. Kentu Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ke samla kari bakin song sarong ya kalariti jongki bat ki bakordor jong kari. Pelaj Vice President Jagdeep Dhankar ya ke CM Business Catalyst Student B Plan Challenge ha IIM Shillong ban play ya umau nong rim bantai ya ke ying jing tuai ha Raj Bhavan Shillong. Bat jet ke Sen Congress ya ujing jang marak kum kertong banyak aireng nak bentar ke Gambegre constituency ha ke election siteng samai. Ka Presiden Draupadi Murmu kalapoi hinen ke sni ha Malawi ha ke jingle jungo jongka ye ke lai telik ri jong ke doba Afrika. Kini ke dei ke sin beningkong ba ke Presiden Murmu kan let Malawi. Lapediang subhaya ke Presiden ha kini ke jingle jungo balai sni jongka. Bat lapen ben bahkan syong jingalang bat ke kenhun nomi kemat banyak keren halo ke jinga dei ke India bat ke Malawi bat kenya kenduk ru bat kinung India ki basyong basa ha kini ke ri. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaban ba kirishat jong clarity kum kaktin ka thok katar ka buthau bat ke jinglong mensim ki dei ka durten rai jong kari ulaban bakat bakari kadang yat chaprang hakalunti jong karoi kapar hnrai ha ka jok kapor kadang yai pensut thit ki jinglong babha jong ka jingbura melody ka jing skos kem halade bat ka jing sarong yalade. Habakran haka program jong ke International Abhidhamma Diwas New Delhi hinin kasi Menteri Rang Badu ula kedau ye ke jing hikai jong Lord Buddha ula ong ke India kadang don hakalunti jong ke jing pen kaladur balatip kum ke Amrit Kal ke bansa long hakasnem arajar saupo hinyo hakani kapor ke India kan sasaki ye ke jing kaladur jong ka kum ke India balaki shaprang. Umudi ula kentu ye ke samla kari bakin sul sarong ye ka lariti jongki bat ye ki bakodo jong kari ki balaya lam ye kari shaka jinkyu stet haka science bat technology. Kasorka Meghalaya da ka jing snok tilang bat ka IIM Shillong ke lapelat ye ka CM Business Catalyst Student B Plan Challenge ka buit thau kam thamai ka batmu na ka bantaban pinyar pen khlan ye ka jing seng kam la jong bat ki kam bala pen mi kamai hapedeng ki samla jong ka Meghalaya. Lapelat ya kane do Vice President kari India Jagdeep Dhankar ringkat ki wede ki kendram kilendan bakan thup ye ulat ka Meghalaya UCH Vijaya Shankar Menteri Rang Ba Konrad ke Sangma bat ke Menteri Ikong Amperin Lingdo. Ya ke CM Business Catalyst lapen wandur ban penkup bori ke Samla Puli College bakin sedang ye ki kam la jong ki ban weng ye ki jing ki biadai bat ke Mariang bat ru ke imlang salang. Kani ka buit thamai ka yadai ba ka jing thmu jom ka jalla na ka bantaban wanra ya ka roi ka par ka bane lengba ka jing tibet jom ka IIM ha ka liang ka buit thau kam thamai ka ru kompanya ba ka jing nang jing start ha ka seng kam la jong. Vice President Shubabu Unmi na Shillong ula pleru ya umau nong rim Haraj Bhavan na ka bantaban te ya ka ying jing duai jom ki jait nyam baro. Kasokar pedeng kalabu ya ke dara hak Digital India Innovation na kebenta ke jing peninam hak India Mobile Congress arajar arposal. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula play ya ke jing penlong hak sen ke bapra ya ke India Mobile Congress ha Bharat Mandapam hak khatsan tarik menta ubnai. Katanat Electronics and Information Technology kaya tu bakijing temu hababu ya kayeng dara kalong ban ailat ikinong mikmat bakin kta bat syamhi dalakikti halor kikor kibor digital baper bajupenan kam dakipat ba kum ka DG Locker ka Umang Aadhaar UPI Sanjivani ka ONDC bat ka Digital India Bhashini. Habakran AKASHVANI News Director General ke Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research Dr. P. Hanumant Rao ulaong bamenta kidang pini ya ka terahertz wireless link ka baningkong balashna da ka jing snok tilang bat ka IIT Madras IIT Guwahati bat IIT Patna na ka bantaban pa ikijing lum jingken lengba ke microwave kene kede ka AKASHVANI Shillong ka bon lam shapi ya ka kubor. Ban peteng biang ya ke kubor
President kaseng Congress Malik Arjun Kharge ula menjore ke jing terwa banji dikit khot jong kaseng kom ki kertong shaki election shiteng samoy jong ka Lok Sabha bat ki yang doba thawan ki jalla ki kerteng jong ki kertong ba ula terwa ki long Urabendra Vasant Rao Chavan na ka banta ka Nanded Lok Sabha by election jong ka Maharashtra constituency bat ujing jang M Marak ubalong postgraduate na ka banta ka Gambegri kaseng BJP ru kabalarai banyakun hakanik election shen kan sepen banano ekakerteng jong ukertong. Ke Election Commission of India ECI kalapen bena bak election shiteng samoy na kabenta ka Gambegri constituency kan long haga khatlai tarik unai weng arajar arpausaw bat ke jingnyo wiki vote kan long haga arpaulai tarik unai weng arajar arpausaw. Ya tarik ban penmi ya jing pentip na kebentak election labu bakandai kat pra tarik urisau kat ba tarik ba du ban tap kerteng kadai ka arpausan tarik menta urisau kejim besar baya akikot kisla kan long hak arpau pra tarik bat tarik ba du ban weng kerteng na kejing kun kadai ka laipau tarik menta urisau. Chief Electoral Officer CEO Kajala UBDR Tiwari ulong bak sorkar kalapan kre ban penlong yek election ka bakut bat bayat yadanti ulong ru bamentak Election Commission kalapan trekam yak Model Code of Conduct ha West Garo Hills na kabenta kanik election kani kan trekam na kabenta baro ki kertong kiseng san perthai bat ka sorkar jalaru Nakisan pawai tali ki jaka thep vote lai pawai tali la itu kum ki jaka thep vote ki baton chingma lahap ban penlong ya kinik election siteng samoy hagam begre na marka jing ye no kam jong MLA ko Congress usaleng e sangma hadin ba ula job kumu MP na katura parliamentary seat. Ha Assam ke jing pen kre na kabentaban penlong ya ki election siteng samoy hagisan tali ki constituency ka yeng doba thawan kadang ya chaprang ke jing thap vote hakini ki constituency kata habe hali dholai bongai gaon sidli bat samaguri kan long hakakhatlai tarik ubanai banwan lahap ban penlong ya ki election siteng samoy hakini ki santali ki seat na mar ke jing shaji dong ki nong mi khmat shaka Lok Sabha ke BJP ke nyakun na ki laitali ki constituency Kaliang persya Congress bat kiwai de kiseng ken penyeng kertong hakenik election siteng samoy. Katangat jok ka jong kesorka Meghalaya kala lumya ke jing lang bat baro ki ken hon jong kinong nya tourist taxi ha ke jala na ke benta banyakran halo ki jing ai jing mut badai ban perking ya ke jing wan ki tourist taxi banabar syakane ke jala. Ya kene ke jing lang ke ban long menta kasi khat pratarik risau ha State Convention Center lakhot da ko committee katanat jok kai perthai lingba u director katanat jok kai uba Cyril Vidi Dingdo. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY ha North Garo Hills kaladap hendril snem na do bala pelat ban pentrai kamyaka batla rakhe yakani Harisubel para CHC habakren ha ke lang u additional deputy commissioner ke North Garo Hills u Tenistar Armarak ula penken mau yak Megha Health Insurance Scheme MHIS ha ke jala bat ka PMJAY nakasokar pedeng bakidei ki atli ki benta bakongsan jongka health insurance scheme ki badai e ban pinyaso bat ka Aadhaar card kanang banyo ki mentoy hapo ka scheme. Ula kanto na markata ikinong yok mentoy baro bakin pinyaso no iki bank account jongki bat u Aadhaar. Ke MHIS bat PMJAY kidai ki scheme bayarap ban kenti ka koit ka kya bat pendunaru ika jinglut bahap bansay napla. Menteri Khanak Sokar Pedeng bapet Yagatnat Information and Broadcasting u Dr. L. Murugan ulaong baki nong patay kubor ki don ki jingkit kli ka bakraw hakaban ay ki jingtip ka baday bat badon dondor shakipriu habakren haka symposium hador ka pang emerging trends and technologies haka broadcasting sector bala penong haka India Mobile Congress ha New Delhi. Nin kasnge u Dr. Murugan ulapan syah hador ke bor pen kala jong kalat patay ko bor bak jing don kamban pedang ya jing start technology na ka benta ka jing mento jong kalawai kat to ko kubor kalakut na ka AKASHVANI Shillong ni so bat ka AKASHVANI Delhi ha ka po prabaje na ka benta ki kubor kani ka dei ka AKASHVANI Shillong.